Tiga mina ni Paulo do kyo kaido Filipi ikatlo na rakwat vatak. Uni mano jia ciring ko jinyo akmak ko ikak do cinayam sumari kamu. Ta kamu macikau prana ji Kristo. Suya ko papiruan paso mina ciring ko jinyo. No kakwapa. Ta bekena ikaraget nyo. Ta ipi papian nyori. Arimanen nyo sirawo mairarata na tawa o malalas do na naunani yamatado to. Siraranam tau do yotai. Yaman chino kayong kaddo katao-tao. Tayatan ranam manoyunga niyong kadan na ranani yamatado to. Duka sidong nadyatan no seria yung raralini yamatado to. Sutaji manguraido makakadaya iwawalam dano tao do yotai. Ama pipapyajatan do tangayin nani yamatado to. Ta si Yes Kristo o orayinta. Amuri wo yatai kasasarira na yamachikaupja. Numian sutawa manchino kapipapianano apia varinado tangayin nani yamatado toam. Apia kupa manchino akman susang. Kawawaru kupa ni matarakatawam. Niyong kadandana yakeno iwawalam ta. Ta manuyong kuwa isedia tawo. Macitet nganji penyamin. Sui kanuyong kuwa macikonongan do sipolay tawo. Noaga pentado iwawalam tatao do yotayam. Makdekdeng ko pa mangureja. Do kapacitet ngan ko do tawa maciagum do fadisay. Noa pentado kakdekdeng tano uno unadam. Ni maci fusay ko ranado. Ni umano yung ji Yesua tawo. Amno si pangurayan tawo iwawalam nani moisa citan taso kapyapiatam jabu karatan koa. Amui pancikono kakwa apiyam kurana nilikodana ko kararalingi Kristo si chay kwaya. Pekena urian ta yamagaragara na wo nakam koji Yes Kristo si cararali konanya. Yako ipanciwo makakadea varia ya buataso angangayan. Do yako ka pia paso ko kapaka kateneng ji Kristo apanyirsiringan ko. Kumano yunga yamachikaupja. Sukuna pimakarwando minavari kono kakwa. Suikano yung kona abuso karatando tangayin nani yamatado to. Uya kui cakman sangam kui pigangan si Kristo. Bekena kukagapso iwawalam nani moisa. Taya manoyong ya nitoro niya matado to. Ikapia kodo tangayin na. Amuriwo ko naknak mansoko kapakateneng ji Kristo akano arakwa uyuyat nadyaken. Ta iya ranam timuyat ta nimirwa amavyay. Yako ikakraw ko kapaciranod jaso alalaw. Akman siya jiragat so kawakwak na. Inawoy no si akman ko siya nga mabiyaya apodo geseb kono makwa. Uko pichiringan sangam bekena kurana ni miminaya magapo ya makakadaya ya mienjia matadoto.
Syuko ikak dekdeng pa yau minara si Yes Kristo do nakatala morong nyaken. Mga kakte, kujinak-nak mawo ko kanyi makarap rana susang. Ta yasaka vareyo kunak-nakmen. Kunaji paulyawo mata kodo minavarikono kakwa. Takuna nak-nak menwo yaku karapso yau manama vare. Amuriwo ko icak may malaywa tawa ya sumarap soko angayan. Doko kanak-nakam soko kapakarapso araw ko ji yamata dotoa to mayono nga ikavyeno parad. Uriranam ni pamnekan na yaken ni yamata dotoa umano yung ji Yes Kristoa kapakarap ko nasang. Amuriwo ikamiminta yamak dengso nakenakam ji yamata dotoa maka teneng do akman sangan. No sima citarek wo nakenakam nyuam cara. Tasya mata dotowo mapa nanawunya jinyo. Amji tablis so nakenakema mangureido manoyunga nanawa ni mamiringta. Inararan nyo yakan mga kaktean. Panginginaran nyo sirawo yaw minaradya tawan. Ta yanaman rana ni pacita jinyowo manoyunga ichichirawat naman. Bekan ako ipisay nyowa yavavagan. Sukotolaviya yamapamiring jinyoan. Ichichirawat dano aruwatawam yamachisalaji Kristo. Ani mawakwakdo jojika. Sudah ikano yunga akmay mapikavusoyan si Yesu. Umapaivari susanga tawam mangisirado kararatan. Tau iso vuda kanen wo danak-nakmen. Darwarwain wo yamachimanyiga pare. Daji ngawawan wo kasaso dan dado karawan. Amiatan ranam italamorong nayatan ni yamata doto. Supananadlanta si Yes Kristo panirisiringan taa may gagtsina apodo tingato. Tayiyawo mapataradang jatendo tingato. Pangurayan na do uyo-uyat na ipanud naso makakadido sinukubno anyita iblis naso kataw-taw tado karawan. Suyik jakman takamoso kataw-taw na ni Yesua manyiria jira na wakwak.